Suasana Lebaran pertama kampung halaman. Wah, sejuk, senyap, seger bro, suasana pagi ya. Jam 9, setengah 9 waktu Indonesia Barat. Kita muter-muter dulu ya, silaturahmi ya, dengan tetangga-tetangga terdekat. Tempat ulin waktu letik di dia bro. Tempat merendah hari-hari yang indah masa-masa kecil. Ayeuna situasi geus pada karolot, geus pada darewasa. Palataran lembur, anu singkur, mantak waas, mantak rusras. Ingat ke masa lalu, masa letik orang ulin di dia, diburuan eak-eakan, silih gonjakan bro, indah alam Priangan bro, indah. Patare matangan, silih bubarkeun, menta dihampura jeung dulur-dulur salembur. Baraya-baraya di kota maranta parunjungan menta dihampura ya. Hapunten Pak RT, hapunten sadaya kalepatan, hapunten Pak RT. Minal aidin wal faidin, hapunten samudaya kalepatan. Nade, si bapak ke mana? Di bumi. Kapan Pak RT Bari sok nyerekan si Bari. Windows tadi. Jangan bro atuh artil kaliganan. Waas kurut heler panghelaran pare ayeuna menjadi kebon cau masjid pinggir jalan sisi jalan raya Rancah. Ingat ke masa letik arulin di dia. Aduh, keur aya naon utama panghelaran Ria. Ya foto lingkungan sa RT dulur anu deket. Aduh lebaran. Dulur anu deket jadi deket, leuwih deket, jauh dulur anu jauh leuwih deket. Salimbur. Oh. Saya apa ngagugulung anu udur pan si amari si bapak kan di Tasik ogenan keluar masuk rumah sakit. Masa-masa senja, usia senja. Oh.